Mars ni somthum in rin ni a bazar clear tu te chibai ule Europe khomwal puiram Ukraine anin do renga chuti lai chon Poland ram Prime Minister Donald Tusk chuan Europe khomwal puipum puichu indo na mual ani thoi don ni in na soya chuti lai chon Ukraine ram run tu Russia ram President Vladimir Putin po a in soi hlau omzui zelbok I han clear zau te ang tunhaya Russia chon missile mangin Ukraine ram chu na satakin na sai le a heti lai hen Ukraine ram tran puitu Ukraine ral tlan boy pui na sabertu Poland ram Prime Minister Donald Tusk chuan Europe khomwal puichu indo pui nei turan nu lu mek zelani atia hunrei lote Europe chu indo na muala changdon ni in na soi Prime Minister Tusk chuan tuma kati thailo mase indo na ti hi tunma chuan thil thleng to man laya om to soina ni thina tuna ero kan tan past tense ani lo atak tak tuna thleng me kani kumni liam ta dai to khana intran to ani ati tunka chung khan Ukraine sipai te chon Russia sipai ka chua drone som nga le pariat le missile som ni porokan kap thlati ansoya Ukraine Prime Minister Denis Shmyhal chuan anram bung sang paruka electric siam chuana enge moza ti chetani thu a soibok Poland Prime Minister Tusk hi European Council President hlui ania Moscow khupui Crocus City Hall a tual thana thlenga Russia President Vladimir Putin chuan finfiana pakhat ma omsi lovin Ukraine pu nia soin Ukraine rama mi puite chen na mun na sataka be ani chungchanga Russia hian in soi thiamna azong na sani atibok Poland Prime Minister chuan Russia chuan Ukraine ko pui Kiev be nan tunma alaman ngai lo hypersonic missile chu tunkar tirlam khan kho en line amangta ni in na soya Europe khomwal puyaram hruai tu te chu anram ven himnalama chaktaka mala turin angen ani taksa chuan kumin November thla US in thana Joe Biden emo Donald Trump emo atu jok po chakse Europe ram te chuan ma ni ram ven him chu US kuta da lovin an ma nia in ven him an tum angai ani atia Europe ram hruai tu then khatin anram him na ta na US in thanan ngai chang chu thil dik lawani atibok Europe ram him na chu US puina telwa sipai chakna manga neyemo NATO kalphung anga Europe ram te in thuruala sipai manga himna zone mochu athupuyani lo thu soin Poland ram Prime Minister chuan Poland chuan an ram ven himna tan an sum tho chu GDP za palian mangmek atia Europe ram dang te chu ram ven himna lama an GDP za pani tal mang turin na cha European Union po in ven himna lam mangai poimo a hun thu a soibok kumsang ni som ni pani February thla tangin Russia chuan Ukraine ram chu thapui tho in naruna Cold War nuwa Russia le khothlang ram te inkar hi hetiang tak hian a chengai lova Russia hian Ukraine chau bein langma se khothlang ram zong ti thein Ukraine hi an puya wangin Russia hi an doron ani bera Russia le US inkar chu a thalo hle ani tunkar khan Russia President Putin chuan NATO member ram telaka indo puan du na thin lung an nei lo thu a soina a Europe khomwal puyaram hrang te chu Russia hian arun tel du mayang ti hlau thon na anasa hlea abik takin Ukraine tran pui tu langsar ber Poland te Czech Republic le Baltic ram Latvia Estonia le Lithuania te chu Russia hian arun don ti thom om na sa hlea Putin a chuan heng ram run tum na hi an nei lo thu a soya chuti lai chon Ukraine sipai ten khothlang ram te in do tho na tha F-16 mangani vai chuan F-16 omnarama biang chu Russia tan in thlahung mi alawa be thayani ang ati thungani hetianga Poland ram Prime Minister in Indona chungchang soi hi Spain ram Prime Minister Pedro Sanchez chuan khapin Indona warti thumal chumhang to lo tura shilin he thumal hian mi te thinlunga hlauna le thlabarna thlenani atia mase Poland Prime Minister Tusk chuan Europe khomwal pui then khata Indona ti thumal chu thumal tangkai lawani mai theya keni lamtan chuan thumal satlia ani lova atak nge kan ton mek kan nun pui mek ani ati thung Poland ram Prime Minister hian Ukraine chu ral thuam manga pui ngai zel ti asoya tuna hian indo pui pani na top nuwa hun khir khan bera kan om mek ani atia kumni lawam le tura helai biala Indona kal zel dan hian thileng kim ril don ni in na soibok Prime Minister Tusk hian an open lai chanchin soin an chung ko in pui banga chuan
support tuipui kama hlim taka an kho salai thalak lian pui an tar thina chu thalak chu kumsang khazakwa somthum pakwa August ni somthum pakhata an lak ani ti soin he thalak an lak atanga dakar som pani leka chu thalak an lak na atanga mel thumpo tinglowa chuan indo pui pani na intan ani ti asoya tunlai thang thar te hian thilom dan hi an hrethiam lo ani tuna hian hun thar indo pui chu maloka kan ni ti hi kan pom turani atibok Donald Tusk hi Poland ram prime minister ani voi ni na ni a kumsang ni pasari tanga sang ni som pali chung khan prime minister alowi to a prime minister hun masa khan an ram Poland le Baltic ram te ti lo Europe khomwal puiram dangte chon Russia chu anta na hlau umang ti an ngai to phak ngai lo ni in na soibok heti la hian Russian ambassador to US Anatoly Atonov chon President Joe Biden an hnuai Russia le US in kar chu a that zel be sei chi ani lo ti soya Russia sarkar hnuai news agency ta sin channel 1 a an komna thu ti chuakin Antonov hian tun hnai maya chuan ram pani in kar hian ma son thei abai se omlo tuna US rural mek te hian White House Oval Office engtin nge kan zelang ti chi an ngai tu ani atia Russia lakan policy hi an en non mai don lova tuna nen non chuan an policy a hian an hlo cham angin an lang don sia ngai tu lovin anom mai mai ri don ni in lang atibok Antonov chuan US rural mek Joe Biden a kai hruai chuan Russia angai poimo lo hle ni asoin Moscow concert hall a chiana thlenga wang khan US State Department chuan senator emo congressman emo mi poimo le din hun sang tak chu Russian embassy a torpuina thu soi tura aron tir kan beiseya mase official te now foreign policy a thunai na nei lo aron tirani ti in alung hnur thu a soibok Russian President Putin an khothangram hruai tu te avona thu thar ber hi han bo zui le lok teang karma sani lai ni khan Russia President Putin a hian Ukraine in dona chungchang soin Russia chu nuclear in dona ma chon turin a in pe ti asoya US in Ukraine na sipayatir ni chuan in dona da sa zo ka thleng nge yang ti asoibok Putin a chuan Russia chu nuclear in dona ma chon tura in pe rualin Ukraine chuan nuclear ral thuam man na tul arin lo thu a soitel boka Russia One TV le news agency RIN na he thu hi soin Putin na chuan kan sipai te chu nuclear in dona ma chon turin anin ring rengani ati Putin na chuan US a hian Russia le America in kar chungchanga specialist an tam to ka chu wangin nuclear in dona ma chon hi an man mo hau lawang ti ka chiang engpo ni se kai ni chu kanin pe rengani ati Putin a chuan US chuan Ukraine emo Russia ram chunga emo sipayatir ni chuan Russia chuan in dona US chu atel ve ta angai ngal don ti achiang em ani atia heti lai hian US chuan Ukraine sipai tiran tumlo thu an soya chuti lai chuan Ukraine war kum thumna intran le meka hian Ukraine sipai te chuan an mamoral thuaman nei theina na malaka ni theinan security aid bill chu thartho thuai an tum thu an soithungani heti lai hian Russia hian khotlangaram telaka vo punga tina mai ni a riat na a ommek ve thunga Ukraine ram president officer advisor na thokmek Mikhailo Podolyak chuan Putin a hian nuclear ral thuam le nuclear indona chungchang chu khotlangaram te avona ati thaina ni thu asoya manlai Soviet hunlaya in vona angkha Putin a hian a manga a mel ma te chu lavin in saseng se ti in nawani ani na taka chuan Putin a hian he indona hian chaklo a hlawa wangin a vo punga tinani ati thung heti lai vekhian UN nuclear watchdog Rafael Grossi chuan Ukraine a hian nuclear ral thuam man ani garing lem lo atia ani hian Mars thatir lam khan Putin a hi akom ani USA hi kumin kum topa anin thlang dona anram politics boruwa ka chiri angrang hlia heti lai hian Ukraine pui dan chin toka an ngai tu na po aboi angrang viau ni in riat ania chuti lai chuan Russia hian Ukraine ram hun nga thena mun khat zet chu a op to a khothangram le Ukraine ram mithiam terin phak bakin Russia a in siam rem chak bok thamasa khan Reuters chuan Ukraine in ka hai ne ni theina na Putin a rot na chu US chuan a hnial ni in an reporta US CIA director William Burns chuan in ka hai neya in biakna nei ani ma in Ukraine chu thuam chak phot nga yan ti thu a sai ani
engpo ni se kan soi fo to angin khovel hi a in rel fil zong in akal lawa ni tin hian a boy zong in malama pan zel ni berin alang khovel mundanga thil thlengte po bazar chanela kan ron soi chho zel don ani bazari lo thlir awangin kan lo me